Hello, good morning, welcome. Welcome to my channel. Uncle Mangit is back. Yes, good morning. And now, napanagigulay na Uncle Tatay Jay Garden, ha? Madi na ka nag-video kay kababa into karuba na bigat na makamamaya makadal-dal-dal-dal-dal na kay Jay Garden. Ha, Jay Garden basit. Napanagi murong kay tigulgulay, na murong kay nagtalbos ng mga kamote, ano ba yun, ampalaya nga wild kunada, wild ampalaya, na kan kubay. So, dayto di gulay nga napantay na niya, ito bulong ti ampalaya, wild ampalaya, talbos na, diba? Dahito madjay, kamote, kamote, ito, di kubay nga kunada, namoy alugbati, mga man kinikasta, so dahito kita bulbulong, alutuan tayo madamdam at dinendang, ha? Dinendang, amoy waday jay, mga man kayo, mas dahito, ilaok tayo damdam at laok-laok. Joke na. Laot ka prito nga malamos. Nga tinunong ako nada. Kaso ang pangalan dalag dito na. Alangarod kakabsat ha. Madi yung matlipata nag-subscribe kin Uncle Yumangit. Ano? Tano madungot tayo video na, no? Agi-upload na tinagad do. Ha? Ag-comment kayo. Tapos, aramedic anya ti suggest you alangarodan. Please click subscribe and then don't forget abol pa ng kuyon. Don't forget to click the bell button para maging updated sa aking next video. Gets? Thank you so much and have a nice day.